Tinjirele nuttahimu sagalee silkii isa qaban waan dhageessisu isarraa dhageenya ka facaatu nu gargaarika waan namittiin siin jettee fi sagalee waraabdee dhageesse. Duma sagalee isinitti banamoo isinumatti malee dura. Eenyu dhaqe ni dhayixammoo bilbilaan namni dubbise eenyu anaatu dubbise ustaad Abumaas. Ayye tole. Okay anaatu dubbise duraan dursee onni gaafadde haasli san gaafadde yettaballaa ganzab yeለም ለምንድን ነው ያልሽው ጂን ወኒን ተዜ ማለይን ያደመ hinjiru visa fi tikeetatti goone malee waniin nyaadde hinjiru jeeni isaatu sirritti nan faamini jetan taradayniet tamam lama farati maallaqa sumee raafute mo infuuneen jeen raafudeetu jira kuma dibbala maafi diidama maallaqa oggusuma dooraalatti jijjiire tamam erga maallaqa sana raafute maali mucayyoo tana infidini maallaqa sa wanni sikanniteef sibira haayuufimo mucayyoodhaan fidiif ennaan mucayyoodhaan fidiif nakkannite duboo maaliif mucayyoodhaan hin fidini jennaan mucayyoon jidduutti ifiif rakkoo wayii uumame akka waan laagabaanu sittil nabbara eerumuuf deemti jedhaa turanii saniif isiitu hafee saba sanittiin aan jedhe xayyib jeen aniin kun na beeyta ani isii already isii beekeetiin jira namitti silkii si oggoon na jaana balbaluun jaamayeen wal barree wal beeynee jira durallee wal beeyna maallaqa kana wanni isii kanniteef akka isiin mucattii fidduufi erga mucattiin fidin akka seeratti silaa maalleeni ni deebi'aan jeen wanni silaa deebi'uu ni deebi'uu qabaan jeen fakkeenyaaf amma kuma dibbala maadiidama san guututti beekaa dhabni fudhatu yoo haqa dhugaa san dubbanne nama akka mataa kiyyara dhaabbadde yoo dubbanne kuma dibbala maadiidama san guututti dhabni fudhatu maaliif yoo jette amaartittiin tun arabaaf hin daleedu bar mataa isiitiif daleedi bar araba kanarraa fayyadamti malee maallaqa san akkasii paarsantii muraasallee ta'u deebisuu qabdaan jeen wanni kun gaafsan hafeenaan jette gaafsan hafee ammaan tan akkaan itti deebisuus hin beeku gaafii kana gaafsan maanan gaafatini erga amma amataa fi waatee isa maaliif na gaafattanii naan jette sani yoo dandeesse hanga dandeessullee deebisiin jeen an maallaqa kana guututti arabattiin kannee jira jette ni kakattee an amma akka nam tokkotti asirratti naan fudhatamne tokkoffaa sumeeyyaan tasfaayee maallaqa kanatti kannitee mi guututti irraa fuute erga mucayyoon hin dhufin akka fedhillee tobar numaatu roolitti aanaa mire jaraan baasan gaafattee hanga teellee wayii deebisaa irraa fuudhuu qabdiin jaan akka nam tokkoffaan kana lammaffaa immoo sumeeyyaan tunis erga itti kannite hoggaa lama guutuu callisuun sunis an akka keeyyaddu hoggora gaafataa jiraatullee hin beeku sagaleetti isinii banuu reestaata dhiifama naasoo ollaanyaa kanallee hin beeku sagaleetti isinii banuu tajaajilu. Yoo sirraa dhagamu bara uummanni hundi ragaa dhaggeeffachu waan ni deemtaniif qaama waan kana raawwatamu birri na kadhaite amaariffaan jechuma natti kan namni hundi neenaa sumeeyyaa eedan ገንዘቡን ልምጥ እሺ አረጋገፈ 2220 ነው 240 አይደለም እኔ እና እሷ ሂጅ ነው እኔ በእጄ ቆጥሬ ተረክቤ ወደ ዶሮ ላይ ቀየርኩት ገባካ በደንብ ነው ማስታወሰው 240 አይደለም ቪዛውንም ካርዱንም የአየር ትኬቱንም ጨራርሼ ለሱመያ ሰጥቻታለሁ ከዛ በኋላ ቀረች እኮ ብላ አበላሸች እንደዚህ ያረጋች ብላ ነገረችኝ ሌላ ከዚህ ውጭ ብር ሌላ እጅ በእጅ የተሰጣጡት ካሉ ሁለቱ እኔ ማቀው ነገር የለም ይሄ ብር ግን 220 እኔ በእጄ ወስጄ ወደ ደሯል እንትኖች ሶማሌዎች ጋር ሄደን ቀይረን ነው ሁሉም ነገር የተጨረሰላት እንጂ ሌላ ብር ምንም የሆነ ነገር የለም በራሷ ችግር ነው ልጅቷ ቪዛውንም ወላ አየር ትኬቱንም ያበላሸችው እንጃኔ ሱመያ ላይ ችግር አለ ብዬ የምለው ነገር የለም ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላው ካለ ለመዳትስ ኒበና እና ይውልክ ሐቂቃ ማለት ነው አንተ ሙስሊም ነካ ሐቅ ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላው ካለች እንግዲህ ይመስለኛል ከሁለት አመት በላይ ነው ይሄ ነገር አስታውሳለሁ 2 አመት ከምናምን ነው ይሄን ሁላ ጊዜ እንዴት ነው ልትቀመጥ የምትችለው የሐቂቃ የራሷ ችግር ባይኖርባትኝ ሱመያ በላችኝ ካለች እንዴት ነው 2 አመት አንድ ብር ያለ ጉዳይ ሲጠፋ ያማል አይደለ ታውቃለህ እንኳን ይሄን ሁላ ብር ነገር ማለት ነው የራሷ ችግር እንዳለባት ሁሉ ነገር አሁን እዛ ጋር ያለው ላይፏ ወይም አላቅም ሌላ ችግር የውስጥ ችግር ካለባቸው እነሱ አላቅም እንጂ ይሄ እንደ ኢሹ ሆኖ ዛሬ ላይ የሚነሳበት ነገር አይደለም ምክንያቱም ራሷ እንዳበላሸሽ ታውቃለች የቀረችው እሷ ናት ከዚህ ቢሆን ችግሩ ሳትቆርጥላት ሳታስተካክልላት ቢሆን ኦኬ ተጠይቅ ላኪን ግን ተስተካክሎላት ራሷ ናት ነይ ያለቻትኝ እንደጨረሰች እየነገረቻት ነይ ያለቻትኝ የሆነ ነገር ተፈጥሮ እንደነበረ ልታገባ ነው ምናምን ብቻ ነው ወሬ ሰምቻለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ባልሳሳት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ ነው የማውቀው እና በጣም ደከመኝ በጣም ብዙ ሰው ጠየቀኝ ምንድነው ያ አኺ
ልጅቷ እስከዛሬ የት ነበረች? 2 ዓመት ከምናምን ይሄን ሁላ ብር ሀቅ ካላት ያበላሸችው ነገር ከሌላት እንዴ ዝም ብላ ተቀመጠች? የራሷ ችግር ነው። ምንድነው የምትፈልገው አሁን? አልሙሂም እኔ አሁን ሰሞኑን ኢንሻአላህ አላህ ከፈቀደ ወጪ ነኝ ቃል አልገባም። እኔ አሁን ይሄንን ነው ያን ነው ብዬ ልረዳትም የምችለው ነገር የለም። ቪዛ ከተቆረጠ ተቃጠለ፣ ከተሰራ ተቃጠለ፣ ተቃጠለ ነው። የአየር ትኬትም እንደዛው ነው። ምንድነው ልረዳትን የምችል? ኦኬ ሰገሌን ሲሆን አስረት ዳበታ አቡማስ አስረት ዋኔን እሺ ጋፈዴ ጅረቤታን እኔ ጥና ሆነ ታምለ ጨራሰው ጨራ እስኒ ከና ዋን ከና አከምታ አሰይስተ ዋትስአፕ ዳኒ በር ኦሬዲ ዋትስአፕ ዳኒ ኦኬ ቢልቢላ ኖርማል ነራኻሱ ዲዴዲ ኦኬ ጋፊ አንጋፈዴ ዋትስአፕ ሰገሌ የበኑ በርባን ነመለ ጋፊ አንጋፈዴ ለኒ ጅሮ በርባደን አስሊ ጉዱ ሲተርጌት ጅረና ፈቃደ ኦኬ ቀዋን ሆነ ገፈደው ዋኒ ሲ ጋፈዴ ማለቀ ከደ ቢስለ ዱ ኖርማል እንትን ቱረ ቤታን ሴራኒ ለስራይም ፉዳ ማለቀ ከነ ሴራኒ ለስራይም ፉዳ ዮስ ሜያን ስራ ፉቴ ጅራቴ ለነቲ ሚስ ሜያን ፍረቀ ይረኮን ቀቡ ጀ ራይሱ ዘበ يولي في دي ركوده كان كيوس ميان سرافوت لنا تيم يدي خاختي دي والله لا يدي خاختي لما اسلام ادنا فكات فانجراك اكتمله اكزتيتي جد مጨረሻት ኦኬ ቶሌ የቹን ኢሳቅ ጅርቹ ኡመተ ከናፍ ወራፋን ገርቴ ማልጀተኒ ወሮተን ገርቴ አማሪፋ ራይራ ገርቴ ወለበቴስ ወንቶ ተከና ጉቱ ሳቲቲ ዋን ደገሰን ከና ኢንተልተን ማደንገደ ሱመያንስ ቆኤኝ እኝ ደበሽራ me tabbada hadro manni wani jede wan kan inna so tani bar anajju batara qoy bar ndu batawa dage dubin tay sanundu kitamni wan nu gale bar wan rade betani mete birrino khannite fute jechu birrin tun isa demte harkasi jirtimo deite nakkan natin kan no soite bir amma wani na gale birrin denga danam nyaten jiru jettu sani isini sumeya rani fude dabar se jechu akasma mete asli eka inyanne ittin hojjanneda itaballa birri yelam aw ani nyaanne obolo yonko ani nyaanne birri nyaadhen jirtu fuudheetiin kun dubbate sinu wanti keeta wanni kun amata lama dura arrakami deebeni garte irra deebani mucaan tuni fi sumeeyyan intalti amartittiin taatos tuni rakkina jidduu jiru silaanam rakkina jidduu nan gaafatina wo makana dubbachuun qabdu sila waan jiru dubbatte jira keenya mee akkas izaaq waan asirra dhageessee fi waan ragaa dheengadda gaafatamne waanni kuni maaltu isin irraa murtaa'e Sumaya ambo debi sa Sumaya ambo debi nuti su maleni khe injiru yecho tanjiru maleni khe Sumeya bira jiru qaama lamma farati kannamu nagale jira keenyamman asirratti gaamma wanti nuti murteessuu dandeenyu badiin eenyuun bira jira kan jedhu qofadha kan murteessuu dandeenyu malee maallaqa yoo ta'e jedhee bakka qaqqabateera badii kana eenyuun bira jira kan jedhutti murteessu yoo ta'een ala isa kanammoo gaamee anis anarra hadha baay'ee waan barbaadinaati. Kanam abdii jirtu? Jirra ustaazi salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsiratti godhaati waan yarte isin galee fi yaabtee sanis akkuma adda addaa yaadu jirra malee. Ustaaz kiyya wallahi dubbiini akka foon jabbii afaan nama qaba mucaan haqa qabdi lachuu haqa qabu Sumayyaan tasfaa yarfamaa jirti isheen kun immoo birrii dhabde achi deemuuf birrii kana kennatti achi hin deemin hafteetti amma birriin hin nyaatamne kan jedhe ifanuu galee amma dheengadda baay'ee rakkoo keessa galaa turre Sumayyaan birricha hin nyaanne akka amma kakatti. Idee dhufuu mirga qaba gaa Sumayyaa. Maashi garuu akka jecha tafsiru hundi keenya gamalachuu jirra hundi keenya gama Sumayyaa ambooti manguddoo Sumayyaa ambooti akkas ta'uu nama danda'a jechuu barbaadee deebimaas akka seeratti akkasuma mire akka seeratti illee laa amma jechuun banuti warra qaama tokkooti miti manni murtii qaama tokko wajjin ta'u tamaama yoo xabaqaa bitatte malee jechuun waan xabaqaatiin waan amantiiti aadaa teenyaati mi gama tokkoon ta'u innis anis gama tokkoon ta'u akkasii namni fudhachuu jira jiran asli gama kameeti akkas taanaan namni tokko nam tokko rabsi naajiin gaati akka gamanatti lamaanuu naa tokko iyyatii yaabta mirgaatu tabidaati nam takka qaamni takka waan jechuun miira keessan gallu yoo isaan nu lolanu obsine nuti loluu hin qabnu rigalle akka rabbiititti waan gartee rabbiin nu beeku beekumsammuu teenya irruu tanaan waa murteessuu deemna beektu
Koppling share repost gora betu memberi tayatri mana idha gama namni biralle wallo le fiddanitti wal arar fattari laman ninyam ya rabbi sharranya bikanya undi keza memberi taya mani bariyali gide akkadi ne be gabiralle namni wallo la amalo le biralle injiranati fakkate ya rabbi rabbi te kor soddo talle takadda itaru mumkin achi wal abane fa asudu malawante memberi ta mana wal bariyali ba fadda jechuduma bisinuma gana tatuna wallo ide torata bayro la keza. What remember it, thank you so much. Undi kesanu war remote coupling share goraitan tap goraitan jazakumullahu khairan accounting ustada guddan hindide kana follow goradda esin jenna dubbi kennatti senaka himata mal jolle wal abdelaman utte shaytan rabbi jiddu jarati ha gorra'u ustada garam egallare سنمت يجري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجا ترباني ربي سبحانه وتعالى فيا في إيمان الرتي وسوق الدنتين ربي سبحانه وتعالى ولنو دي بسنا فياك أبوتو بلتي نمات اللي تلشوف جرين نمات تلشوف هكا بربادو في اللي وسو أصلين قد لكو بسطاتي يعني لكو سلطاتي جرم ما لما نرقرتي همتها في همتمتون قد لكو سلطاتي يعني وان كانوا الناس ونججو warri tiktokis gartee osoo rabbiin harka qubee isinii kannuu baate ija isinii kannuu baate nun agartan gurra isinii kannuu baate nun dhaggeeffattanii jechuu fayyaa isinii kannee bimannihi wa fadlihi rabbii waliin nu deebise haqni gartee qaama garuma tokko jira waan ni baasuu deemnu warra wal tumee miti warra wal miidhee miti haqa gartee warra wal jaalatu ijoollee gara islaamummaa dhufte lamaan qaama tokko deeggaruu osoo hin ta'in obbolowwan keenya kan sabaa fi islaamaati ijoollee shamarraniiti birriin tun innama amwaalukum wa awlaadukum fitnaa jedha qormaata fitnaadha birriin gaa xiqqaatus guddoo taatus abbaaf gartee waan guddoodha yaani birrii walitti kannan gartee birrii waan walitti kannan qabanii gartee tikeeta viizaa gara masrii wal fiduu irratti isiin itti kannitees amante terraafuutees amante amma dubbiin waan sanitti naaf hin raawwatamne birriin san hin baane Sumayyaa Tasfaayee bira jirti gartee waan osoo kakuu jennuuti kakuun gaarii miti rakeenya waan kana qaamni tokko dhugaa dubbatee yoo ragaa qabatama fide waa takka dubbii haasofnee turre asliin san qarraa saasaye waan dubbate anillee dubbate namni dubbattan miira keessallee galle olii galle hanqa namni dubbii tana gama lamatti baasu birriin isii bira jirti hin jirtu gareen lama yoomiyyuu nuti warri haasawu miti warri jalaa gartee shakkiidhaan jiraachuun hin barbaachisu waan kana isiis qulqulleessinee maqaa isii taaniifillee haqnisii gartee deebi'uudha waan haasawa jirru gartee so wanni asli gaafatti hojii manaa itti kannine intala gartee saba biraa sana tan jidduu tikeetaa fi Sumayyaa fi jara kana lamaan jidduu jirtu gartee tikeeta muramu viizaa raawwatamu Sumayyaanis bira dhayte birrii gartee transfer godhamte asliin dubbisii jenneen asliin gartee jechi inni gaddeebi'an intala dubbisee sagalee irraan finne dubbii arraata namni wal dhugoomsa islaamaa gartee qaama isii Sumayyaa deeggaruu osoo hin ta'in Sumayyoo tolachuu Sumayyaa yeroo jennu Sumayyaa Ambootiif Sumayyaa Tasfaayee deemee osoo hin ta'in osoo hin dhaqin bilbilaan dubbisee birrii nyaadhamte hin jirtu jecha kana namni karaa dudduufi hiikkate ani nyaanne birriin Sumayyaa bira jirti moo birriin qaama biraa bira jirti moo birriin baate kana namni akka adda addaatti hiikkata shakki nama galchiti birriin nyaadhamte hin jirtu jechuun maali gama tokkoon asliidhaan tikeenni murameenii jette tole tikeenni okay yoo namaaf hin kannine birrii akkamitti muran birrii isiitiin murte birriin san qaama biraatiif gartee ajansiitti nama itti kannamtee jira isa bakka san kan itti kannamte kana lammaffaa waliigaluu dinnaan kanarratti akkaawunticha biyya jiru sanirraa isteetimentii fidiyannoon jennaaniin karaan kunis karaa dheeraadha kan ja'amu ta'e wal shakkuu eegale namni waliigalee duuba gartee eega sanis fiduu ammoo hin dandeenye jarri lachuu ammaas warri waliin tunis ragaa sagalee wayii qabdu tunis hin qabdu waan nu rakke tunis ragaa qabatamaa gartee uummatatti as baaftuun qabdu tikeeta itti mure kunooti tikeeta laala viizaa laala nambara laala taanis waan sagal wooma gartee komentii waan garii waliin haasoftu malee tunis bilbilan qabdu jijjiiradheetti gamanaas jire jidduu kanatti akka boofa gartee dubura nama seene hin beektaniif dubara jechuun taa'aa nama seene yoo harkiste namatti cita yoo gallakfite nama kuta akkana murtii gareetti murteessun wallaale jira keenya birriin jiraachuu isa lachuun amantan birriin tun maaf galma bakka san hin geenidha kanaaf tunis ragaan qabdu yoo gartee qaamni kun sagalee takkaan dubbii zooroo amaartitti irra deebisnee miti asli dhayitanii intalatan raa waraabtanii takkaa kallattiin dubbistanii deemuuf deemti
yoo ragaan jiraate intalli sun muramte birriin kan namte kan ja'amtu taate birrii kan namtee tikeenni kun murame yoo isiin gartee tikeeta kana feekillee orijinaalallee ka ergee fi jettee kakattu taate taanis naan ergine jettee yookaan kakattu taate nuhi kan birrii kana deebisu jidduutti nyaadhamuun waanuma jiraate. Takka maaf haftii eega tikeenni murameef isiinoo feekii ta'uu dhugaa ta'uu maaliin diddee haftii. Waliigalee birrii tana Sumayyaan kafalti moo kafaltu isiinoo birrii ni argamti nama argattu shakkii miti. Kanarratti waliin jenna ragaan qabatamaan waan qaban intalti deemte biyya sanii baate waan ni dheeyxanii dubbistan waan ni irraa waraabdan jira ummata irratti maaliin gad dhuftan asli mubaarakoo maaliin gad dhuftan isaaqee fi ansilaawoo as jirra warra waa murteessu mee gartee jara kana jidduutti warra sooshaal miidiyaa irratti haqni kan nama hundaattee baramma. Nama lama osoo hin ta'in haquma gartee nama hundaattee jira. Haqni bohuma kiyya yoo taates haqni kiyyaafis akkanumatti walii lolu. Haqni kun kan namudha waan arrabsoodhaan maletti yoo abbaan hin danda'u hin barbaadu jees mirga isaati. Gartee hin kannu yoo ta'es karaa isii dhiqnu qabna ammoo ragaan qabatama nu ba'uu qaba dubbiin irra kan nurraa xumuramtu jennee hawwina. Asli maaliin galtanii intala san bira deemtanii dubbistanii maal isinin jette waan tikeetarra murame Sumayyaan birrii kannitee maal isinin jette intarti amaariffaas walumaan dhageenye walii fiikna biiznillah. Akkasii isaak dubbadhaa mee maal jettan inshallah dheengadda waan adda addaa deemnee yaadatta. Egaa akkuma isin jettan beellamni keenya hadhatti mucaa sanaa wajjin wal quunnamanii waan jiru adda baasanii dhufuudha. Walumaa galatti dubbiin jara harka jira waan ta'eef asliidhaa fi facaatu harka jira garuma isaaniitti waan jarri fudhatanii dhufan nageenye san booda murteeffamu qabu waliin murteessinaa jechuudha galatooma. Tole. Abdii waan jettu qabda. No bakka ustaasinitti kennanii bara amma isin waan dhageessa fida isinirra dhaabannee yaada kennan namati. Thank you. Alex waan jettu qabda manguddoodha. Foloo godhaame warra gastiira jiru hunda mallattoo ida'uu maqaa isaanii balleessaa ustaazallee. Alex King jettee warri koomentii jirta? Kingin keessan dubbachuu sodaate kun nama baay'een sodaata warri koomentii tarkaachaa. Okay. Bareeda rabbi sinaa kabajuu baga nagaan dhuftanii ijoolleen kun hiriyoota rabbi shayxaana jidduu jaraatti haa gorra'u maqaan jarallee wal fakkaataa adeemsi yaallee akka tokko har'a sagalelleen hin jira haasofnillee የተበላ ብር የለሚን ሱንለ እንጀራ የተበላ ብር የለሚን እኛነ jechuudha nuti nyaanne jette lamittiin isilleen nyaanne jette bakka xiqqootti giraa nu galee mucattiin hin dhufne namni tokko birri eega kafalee bakka kana nageessaa jedheetiin eega kafalee si geessire yoo achi hin gahin fedhuufiinuu waafuu waa tasakka'uu baatu yoo waan wayii hin jiraami faayidaa ofii argatanillee taatu deebi'uu qabaadha bakkeen xiqqashoo wal dhabdii fidee jechuudha. Kanaaf immoo akka isin dhageettan ragaallee isiniifinne amaariffa hin hiikkattanii ani silkii tirfiin qabu facaatuun itti isinii haa banu anillee dhugaa dubbachuuf waan kanallee biyya kana namni barsiisellee namni nama baay'ee reeddu nama xiyyaaraan fidu kallattii fi alkallattiilleen baay'inaan namni biyya kana parsantii 95 namni nama fidullee beeku karaa kanallee beeku facaatudha waan ta'eef namoonni as keessa lafa furellee isumarraan fidan waan ta'eef facaatumatti dhiise facaatuun waan namitti